karam mi pui du takte chibai hei hi kumsang ni somni palitchunga man ki baat program saber ani amrit kala hian thanem ngai na thar thlipui thar a ni kalta khan ke ni ram mi pui zong zongin republic day voi som sari pangana chu ropui takin kan manga kumin hian kan constitution po in kum som sari panga Aizawl to a Supreme Court po in kum som sari panga mel amubok eng kan democracy kut te hian India ram chu democracy nu ani na ati chak zol sau ani India ram dan pui Constitution of India hi chu tiang taka thuak in thlunzom tak nuwa siam ani a chu document nung living document tia ko ani he constitution original copy bung thumna hian India ram mi pui te digna chan vo bul pui fundamental rights soi ani to a bung thumna bul tran tir lama khan kan dan siam tu te hian lalpa lem te hi mun an lo da to ti hi ngai nom tak ani ram nu sita le Lakshman ji te anni Lord Ramarao rel na po hi kan constitution siam tu te tan po ril ru ne tak ani a chuwang chuan January ni somni pani khan Ayodhya a khan Dev to Desh Ram to Nation ti hi kalau soi to ani thenteu Ayodhya a pran pratishtha pol hian rammi pui makta duai tam tak athun zom ani mi zong ril ru put mang ain ang veka mi zong in pek na ain ang veka ram chu mi zong thu soya a uma ram chu mi zong thin lunga a he mi hun chung hian rammi tam takin ram bhajan ansa a Sri Ram kebula anin pe a January ni somni pani tlaya ram pumin Ram Joyti anti enga Diwali an manga heti hun chung hian ram changkang chakna chu kan mu a chu India ram changkang taktana kan thutluk na siam na bulpui ber ani bok Makar Sankranti atanga January somni pani thleng khan rammi puiti chu faina vong reng turin kalau ngen ani mi noi tam tak in pek na nen ain zoma an omna mun sa ko mun te antifaya chuan min tilom hle he mi kai noi thalak le video engzat nge min thon to he rel ruput mang hi atop tur ani lo he campaign hi top tur ani lo he in pum khatna thil ti theina hian kanram hi hlotlin na sang thara ashwayang karam mi puidu takte u tuntuma hian January ni somni paruka paret kha aro pui hle a ma se soihlo berchu pareta women power mukha ani Central Security Force le Delhi Police a meche contingent te duty konga kong anzo chuan mi zong chuan ramchung le rampona mi pui ati phur hle tuntuma hian paretakal squad somni zinga squad som panga chu mechia anni tablu lo chuaka khan achang tu zong chu mechia anni ti kan mu a cultural program nei na hian fanu sangkhat le achan vevel antel ani meche artist tam tak chuan Indian musical instruments conch nada swaram le nakdat chu antuma DRDO in tableau ati chua po hian mi zong ngai ven a hlo hle women power infield ti in tui lei van cyber le space a ram ahum himdan atar langani kumzabi somni pakhatna India ram chuan women led development mantra mangin ma ason zela trendeuning mazat kalta khan Arjun Awards semna kha inlo muto ngeyang
hemia hian Rashtrapati Bhavana ramchunga player base tak tak le infami tam tak choi moi an ni heta po hian mi tam tak ngei ven lo tak pakhat chu Arjuna awardee fanu tele an nun zin kong te kha ani tuntruma hian meche infami som pathum te chu Arjun Award lan an ni heng meche infami te hian tournament lian tam taka antela India flag an choi bok taksalama harsan na le sumle pailama harsan na te chu heng player huai sen le thiam tak tak te ma hian ading theilo India ram danglam zela hian kan fanu te le kan ram meichia te hian kongtin re nga thilmak anti a meichia ten an ming an cherna mun dang chu man in ven na all ani tunla hian ram chunga meichhe self help group te an pung na sa le a an na tho na mun po na sa takin azaw chauta ani chuni chu alavak lova khot tina lova namo drone didis in drone manga lo nei apui lai I mu ang ba rek upia meichia ten tol chung thil manga biofertilizer le biopesticide an siam chung chang kasheta a Nibia Begumpur chu self-help group nena inzom ani Triante u Padma awardee pakhat zel tholok je hi rammi puitan afu le tunruma hian choi moina dong tu tam tak chu classical dance classical music folk dance theater le bhajan khovela ramtana ro puina thlen tu anni he choi moina hi prakrit malvi le lambadi tonga na thattak thoktu te hne na po pek ani to bok rampona tanga local mitam takin Padma Award an dong boka an na tho hian Indian nun phung le rohlu te chu bungthar apemek ani hengzinga hian France Taiwan Mexico le Bangladesh sa cheng te po antel Chende ukum som kal da chung khan Padma Award pek dan kalphung adang lam vek to awangin kalom he tuna chuan mipui Padma alonita Padma choi moina pek dana po in thak dang lam na tam tak a to a tuna chuan mi ten ma ni nominate theina hun an nei ta he wang hian tun truma hian kum sang ni som pali ne na khai khin chuan alet som ni pariat zetin nomination an dong tam zok ani he hian Padma Award choi moina arin tlak na le aza na chu kumtin apung zel ti atilang chiang hle Padma choi moina dong tu zong te chunga du sakna kahlan non le ani karami puidu takte u kan nun hian tum anei veka mi zong hi thil tum ti lo tling tura piang kan ni chumi dan chuan mi ten an na chu in pek na fam kim nen an thok train mi then katin khotlang rong bol na mangin an na an thok train ti kan mu a then khat chuan sipaya an luta then khat thla tharte zirtir na mangin ma se thende kanjinga hian mi then khat nun top nuwa po khotlang nun lam hoya mo phurna hlen suak le hemi atana medium chu organ donation ani tunhaya ramchunga hian an thi nuwa an tak sapeng petu mi sang khat chuang anom to a he thutluk na hi a ol sam lo hle a ma se he thutluk na hian mitam tak nun na achan him don ani an mangai tak tak te du thu sam nung ber za saktu chung ko te po kalom pui hleang tunla hian ram chunga pol tam tak po in helam hoin ma an lana sa hle pol tren khat chuan tak sapeng pek chung changa mi pui te hriatir na an pe a pol tren khat chuan tak sapeng pedu tu te ming zia lu konga an pui bok chutianga malak na awang chuan ram chunga tak sapeng organ donation lam hoin borok tha tak siam ani a
mipui nun na po chan chua mek zel ani karam mipui du takte u tuna chuan damlo te nun ti ol sam tu tur le an har sanna ti ziom na tur India ramin hetiang hlotlin na hi karon hlan acheu injinga hian Ayurveda Siddha emo unani systems of medicine atanga tanpuina dong tu tam tak an mei thei ma se an damlo te chuan chutiang boka doctor dang an pan chuan har sanna an tok thin heng damdoi lam kalphunga hian natna ming enkol na le damdoi tan trong in ang man anilo doctor tin hian an natna ming le an enkol dan te chu an du danin an ziak veka he hian a chang chuan doctor dang te tan hriat thiam a har hle kum som tam tak sunga lo to he har sana chin fel dan tur chu tuna chuan mu thei anita Ministry of Ayush chuan Ayurveda Siddha le unnani damdoi ne na inzom data le terminology te chu World Health Organization puina in category shranga ada hei hi alom hle an panni malak na awang hian Ayurveda unani le Siddha damdoi lam natna le enkol ne na inzom terminology chu codified ani he coding manghian tuna chuan doctor zongjongin an prescription emo sleep emo a tong in ang an ziak vek to ang hei hi a thatna pakhat chu sleep nen chuan doctor dang hne na ikal ani chuan sleep atang chau chuan doctor chuan achung chang thukim chang a mu ang chu sleep chuan inat na in enkol dan engdam doi nge i to engchen nge in enkol to ti le engthil nge i allergy ti shen na konga apui theidon che ani chu mi hlok na dang chu research lama in mangmi te tan ani ang ramdanga tanga scientist te po in hen ana chung chang te damdoi le angong dan te kimchang takin andong don ani research apun zela scientist tam takin an inzom khom chuan heng medical system te hian result thajok ape anga chutiang lam hoya mi ten andu na asang chhozel bokang heng ayush system ne na inzom kan doctor de chuan he coding hi arang thei ang perin an kalpui don ani ka thian deu ayush system of medicine ka soidon hian yanung jamo lago thalak po kamit mo aron lang ve bok Miss yanung hi Arunachal Pradesh atanga lopiang ni in herbal medicinal expert ani adi nam damdoi mandan phung pangai ti nun le turin na tam tak athok ani tuntruma hian he atho hlok awangin padma wat po pek ani to bok chutiang bokin tuntruma hian Chhattisgarami Hemchan Manji poin padma adong ve bok Vadyaraj Hemchan Manji hian Ayush system of medicine mangin mi ain kolbok Chhattisgarh Narianpura kumsom thum chuangzet damlo re thei tak tak te rong abol to ani Miss Yanung